Baik teman-teman, kali ini kita akan berangkat ke PMI Kota Bandung Jalan Aceh. Kita akan donor darah di sana karena ada orang sakit yang membutuhkan. Kebetulan golongan darah kita sama dengan orang sakit tersebut, ya tidak masalah kita membantu ya. Sambil kita melihat keadaan Kota Bandung, di mana sudah selama 2 bulan ini kita diam di rumah, nggak berkeliling-keliling ke Kota Bandung, karena memang saya kesehariannya sebelum COVID ini ngojek sebagai driver Grab, Gojek. Jadi karena kondisi COVID-19 ini, jadi selama 2 bulan ini saya di rumah saja teman-temannya. Jadi kali ini kita coba untuk turun ke Bandung, kita lihat situasi Kota Bandung seperti apa saat ini. Yang penasaran, kita lihat sama-sama. Ini lebih tepatnya di Setiabudi ya teman-teman, Setiabudi Gerlong, ke kanan itu ke Gerlong Hilir. Geria Setiabudi. Kiri teman-teman, ini Borma Setiabudi, lumayan ramai juga ya. Ya teman-teman, kita lewat Ciamplas saja ya. Kita cek dulu Ciwok, apakah Ciwok sudah buka. Kayaknya sih lebih cepat dari Cibaganti. Jadi kita coba dulu dari Ciamplas. Kayaknya nggak seperti biasanya. Seperti biasanya sih Ciamplas kan macet. Kita coba aja dulu dari Ciamplas. Tes apakah macet seperti biasa. Kayaknya nggak macet deh karena pandemi corona ini.
di sini ya.
own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
sukses juga ya.